Hello my beautiful people, reka nizere yuko mumeze neza nkuko bisanzwe iteka cyangwa nkuko dusanzwe tubagezaho amakuru yacu ya buri munsi. Uyu munsi rero ndashaka kubagezaho utu update nkatungaye. By the way nitahiye ndavuga atari abantu wangiye ko naheruka kubaganiriza bite wabatamo nkabaganiriza nkabaza wagwa ngo umeze mutari gukora icyo bamumbye. By the way maze imisi muri comment mbona ibintu bitandukanye, mbona hari ibintu abantu bagiye bambaza, hari abateye commentaire kuri nuza kuri wa muntu ni ndababwiye last time nkababwira ati wa wundi wavugaga za ndimi nyine za cyongereza cyane ubucyongereza cyane barakasamutwe. Salary coming, 1 minute again going, everything going. Gulf country too much problem. You 1 minute rich, 1 minute maskin. After you 1 minute saving, after again saving going. 1 minute salary coming, 1 minute again going, everything going. Gulf country too much problem. You 1 minute rich, 1 minute maskin. After you 1 minute saving, after again saving going. Babwiye yuko nyine ibintu byacu ari hatari iba ari wane. So by the way reka mbabwire akantu, abantu benshi kuno kwezi baguza amamodoka menshi ya Prius, baguza amamodoka ama hybrid kubera yuko barimo baratangwanwa n'ukwezi kwa kangahe, ukwezi kwa karindwi. Suzi yuko se mu kwa karindwi ariho baza biriya bintu by'umusoro nyine aribwo bazatangira kuzisoresha ku itariki ya mbere. Abantu bose arimo batanguranwe. Ubu ngubu ndibaza yuko nta muntu urimo kugura hybrid avuga atagatinga yuko nyine bya bindi bya tax free. Ubu ngubu ndibaza yuko byarangiye batakibashije kugira gute nago kiri kugurwa, ariko kiri kugurwa cyane. Ariko mu kwezi gushize zagurwaga cyane, abantu barimo gutangwa nyine na kuri kwezi kwa karindwi. Ariko noneho hari akantu ushaka gusobanuriraho abantu. Mu minsi yashize abantu bari barimo kwibaza, barimo kumbaza ngo ama hybrid ngo bazi yuko ari ahendutse. Hybrid nago ari izo modoka zihendutse. Oya, nago izo modoka zihendutse ari n'izihenze cyane. Ahubwo impamvu abantu bumvaga yuko hybrid, bamvuga ngo hybrid ngiragura amafaranga make. Oya, nago ari uko ariko bimeze. Ahubwo ziriya modoka impamvu mwabonaga yuko ngo zihendutse ziraza z'ama hybrid 2010, 2011, 2012, 2013 kugeza kuri 2014. Kuko 2014 bahise bahindura modo, bahita bazana izindi modo nyine zitandukanye niza 2010 na 2010 kugeza kuri 2014. Noneho abantu barambazaga ngo zirahendutse nyine batarabasha gusobanukirwa icyo kintu, impamvu zigura make, yakibaza ngo kuko ari hybrid ni yo mpamvu zihendutse. Oya, nagari yo mpamvu. Ahubwo ziriya modoka mubona zimugura z'ama hybrid ukasanga uyiguze nka $3,500 by'idolari, iyindi the same ariko same nyine modo ugasanga bitandukanye kuri vola, ugasanga yiragura $6,000 by'idolari, ariko ugasanga ni modeli zimwe. Usanga impamvu difference irimo ari uko ziriya za hari izo mu Bugande zifite umukono w'iburyo, izindi zikagira umukono w'ibumoso. Twebwe rero dutwarira kuri kino gice. So natwe dutwarira kuri kino gice, imodoka zacu zirahenda. Urumva zama original zidahinduye zirahenda. Noneho izitwarirwa hano kuri no umukono wa Uganda, Tanzania, Kenya, ugasanga zo zirahendutse, zo ziragura make. Noneho wanazihindura ugasanga n'amafaranga make, nagari byatari. Sibyo rero iyo difference, kuko iyo tuziguze leta tuzihindura, tugahita tuzihindura tukazivana hano muri no mukono wa Uganda tukazishyira mu mukono w'u Rwanda. Niyo mpamvu mwagiye mubona ama hybrid mwirimo kwibaza ngo zirahendutse. Oya, nago zihendutse, kuko niyo ugiye kugura n'imodoka z'imyaka mishyashya, imodoka ziri hejuru, nuza yazo ziragize amafaranga, usanga igiciro kiri hejuru. Sibyo nago bavuga ngo zirahendutse. By the way ntabwo bavuga ngo zirahendutse, ahubwo nako kantu karimo gatoya, kuko urushobora no gushaka nk'ubu tuvuge ushaka nk'imodoka ya 2020 cyangwa ya 2025 urimo numva ya hybrid, nonaha
igiciro gitandukanye n'icyo mu Bugande. Igiciro gitandukanye n'icyo mu Bugande kubera yuko n'imodoka zifite umukono mu Bugande cyangwa Kenya, Tanzania usanga ni kimwe cya kabiri. Rero mujye mutandukanya ako kantu yuko buriya niba wabashije kugura imodoka ya hybrid na 2025 ugasanga irimo iragura nk'ibihumbi nka 25 by'idolari, indi ugasanga irimo iragura ibihumbi 40 cyangwa 50 by'idolari, ni ukubera yuko already hybrid, imodoka ya hybrid itandukanye, urumva nyine hahitazamo ako ka difference. Mu by'ukuri nago ayahendutse ari hybrid, nago ari hybrid, ahubwo nk'uko twagiye tubibasobanurira zino modoka zigiye zifitemo ibice bitandukanye cyangwa hakabamo amaoriginal rero abahenze. Ntabwo ari ukuvuga ngo imodoka ya hybrid ngo ni izo zihenduka, ntabwo ari zo zihenduka, ahubwo ikintu gihenduka ni ukubera yuko ya modoka tuvuge nk'imodoka za Uganda, Tanzania, Kenya zirahenduka cyane, ziba ziri muri uwo mukono zirahenduka. Noneho ugasanga tuvuge nk'imodoka nka zino Prius mukunze kugura za 2010, 2012, na gatatu na kugeza kuri 14, ko guhera kuri 2014 bahise bahindura modo ziratandukanye. Rero ugasanga iyo modoka tuvuge niba warayiguze nka 3500, ugasanga ubu ngubu irimo iragura original yayo iragura nk'ibihumbi 6, ugasanga ni kimwe cya kabiri. Ubwo rero ugahita wibaza ese ni iyihe difference irimo, kumva biragucanga. Aka difference karimo rero nako kuba zimwe zihinduye izindi zidahinduye. Iyo mumaze kuzigura rero kugira ngo zize mu Rwanda zemerwe, bahita bazihindura, duhita tuzihindura, ndaza kubibereka murebe ukuntu tubikora. Ushobora kwibaza ngo bikorwa gute. Hari akandi kantu rero utaruzi. Mbere yuko ziva i Burayi, tuvuge zino modoka nyinshi amenshi ari used, agenda aturuka i Burayi mu bihugu bitandukanye, ukumva ugasanga noneho imodoka ivuye tuvuge muri za Canada, Amerika, ugasanga nago iri used, ugasanga noneho n'imodoka zivuye i Burayi zino inyinshi ziri used ziba zarakoze impanuka. Rero kubera yuko nka Canada nago yemera kwakira imodoka imaze gukora impanuka, bahita bahita declass. Rero izo modoka bagita bazifata, nizo ziza muri Afrika, nizo ziza muri za Dubai, izo modoka ziri used. Noneho ugasanga iyo modoka ubuzima bwayo iyo uhuye nayo muri showroom ushobora kwibaza ngo iyi modoka iracyari nshyashya kabisa, ariko twebwe tukumenyera ubuzima bwayo mbere yuko ikirimo hariya, ikiri hariya muri biriya bihugu by'i Burayi. Ugasanga tukubwiye ubuzima bwayo, tukakwereka ubuzima bwayo, niba yarakoze impanuka tukakwereka n'igice yakozeho impanuka, tukakwereka niba moteri yarahuye n'ikibazo, tukakwereka ubuzima bwayo n'icyo bahinduye. Ubwo rero mbere yo kugura imodoka ujye ubanza utubwire, tubikubwire ngo tubikora gute. Jya muri comment tukubwire ngo wagwana. Urimo urumva akandi kantu nashaka kugira ngo mvugeho n'utuntu tubiri uyu munsi nabazaniye, nashaka kugira ngo mbabwire. Akantu ka mbere ni bijyanye n'akazi. Ibijyanye n'akazi rero these days muri Dubai nk'umuntu ushaka kuza, kuko abantu benshi bagiye bafata, hari abataranditse muri comment, ariko abantu benshi bagiye bafata contact zanjye bakanyandikira bakambwira ati happy, turashaka kuza aho ngaho, wadufasha iki kugira ngo tubone akazi. Telefone disturbing, urumva wadufasha iki kugira ngo tubone akazi cyangwa ibintu nk'ibyo. Rero noneho these days tugiye muri summer, akazi biragoye cyane kuba wabona akazi. These days biragoye cyane kuba wabona akazi kubera yuko abantu benshi bamwe bakorera mu rugo, abandi akazi baragahagarika, n'abandi barigendera, ndetse n'abantu benshi nubwo baza nk'abaturiste cyangwa donc iyo hano muri Dubai iyo abantu barimo kuza tuvuge nko mu gihe cya winter, mu gihe twita twebwe ngo ni winter, ushobora kumva winter ukagira ngo ubukonje buba bwasaze cyangwa na za snow ziba zaguye, ahubwo nuza twagiye muri periode imeze yenda kumera nk'aho ariyo mu Rwanda, hashobora kugwa akavura, hashobora kugwa
gukunja, ushobora wakwambara n'agakote. Donc turi muri iyo periode, aho hantu rero abantu benshi baraza n'abaturisite bari benshi. So these days rero ni akazi wapfa kubona muri Dubai, kuko tuvuge nk'abantu, kuko usanga ibintu byinshi hano muri Dubai ni ibintu bya hospitality, mu zindi departement utabonamo akazi wakabona, ariko kino gihe cya sama tuba tugezeho mu bushyuhe. Reba nk'aya masaha ubu ni sangahe? Ubu turi saa 3 zuzuye, ariko dufite ubushyuhe kangahe? Reka ndebe ngo turi kuri kangahe. Uri kumva? Reka ncekinge ngo turi kuri kangahe. Dubai weather now. Ubu ngubu turi kuri 34. Nago wabyumva yuko rero none aha turi kuri 34. Uri kumva uguzi harashyushye, ubugize gutya icyo cyo. So urumva yuko rero nk'ubu ari nimugoroba nibwo abantu baba barimo kubasha gutembera, nibwo abantu baba barimo kugenda, ari abasohoka barasohoka, ari aba nacyubaye my baby. Uri kumva ari abasohoka nibwo barimo gusohoka, ari abajya gutembera nibwo barimo gutembera, ari abajya mu maresitora, ibintu activity nibwo zatangiye gukorwa. Urumva yuko abantu rero benshi basohoka ni mugoroba, mu masaha y'akazi. Nta gahunda iba ihari mu masaha ya mu gitondo, masaha umunsi wose nyine biba bigoye kugira ngo ubone abantu benshi bari hanze. So rero nkaba mbabwiza kuri yuko bigoye cyane kuba wabona akazi these days muri Dubai, ariko biragoye cyane. Put your hands up, feel the beat up. DJ Janelle Sagano Remix. Make my show my thong, do my thing, ain't nothing wrong, ain't nothing wrong. Go girl, go girl, go girl, go girl, go girl, go girl. Dum diddy dum dum, my time's now. The city I'm from is covered with federals that'll make your crew run, your crew run. It's next to come. Dum diddy dum dum, my time's now. The city I'm from is covered with federals that'll make your crew run, your crew run. It's next to come. Back in your one, boy, you killed this one, dog. Baby, keep moving that thing, baby, keep moving that thing. I wanna take it to the boom, boom, boom. So following is not a test, DJ. Bring it back, 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 bring it back.